Okay. Nataka uangalie pia utajuaje kanisa la Mungu. Haleluya. Jambo la tatu muhimu ambalo litakusaidia kujua ili ni kanisa la Mungu au kanisa la kuzimu. Jambo la 3. Ishara na miujiza kutokea kwa kulitumia jina la Yesu pekee. Haleluya. Hilo ni jambo lingine litakalo kusaidia kujua ili kanisa la Mungu. Ishara na miujiza kutokea kwa kutumia jina la Yesu pekee. Haleluya. Utasema mtumishi unaipata wapi? Hii naipata hapo kwanza kwenye hichi kitabu cha Matendo ya Mitume 8. Biblia inasema Filipo akaanza kumhubiri Kristo. Haleluya. Maana yake kuhubiri neno la Mungu. Lile neno la Mungu, haleluya, likafatana na ishara na miujiza na maajabu. Haleluya. Biblia inasema hivi kwamba wakati Filipo akimhubiri Kristo, kuna wagonjwa walipona, kuna viwete walitembea, kuna watu wenye shida mbalimbali walipona. Ndivyo neno la Mungu linavyosema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Aliyekuwa anahubiriwa nani? Aliyekuwa anahubiriwa Kristo. Haleluya. Lilikuwa linahubiriwa neno la Mungu. Kwa sababu tunavyozungumzia Yesu, haleluya, lilikuwa linahubiriwa neno la Mungu. Ishara na miujiza ikatokea. Kwa hiyo ishara na miujiza inapotokea kwa neno la Mungu linapohubiriwa, haleluya, hilo ni kanisa la Mungu. Ishara na miujiza inapotokea kwa jina la Yesu linapotajwa, haleluya, hilo ni kanisa la Mungu. Jina la Yesu halihitaji kiambatanishi chochote linapotajwa ili kufanya muujiza. Hapo ndio watu wanapopigwa bao. Jina la Yesu halihitaji kiambatanishi chochote linapotajwa ili utokee muujiza. Nasema hivi, jina la Yesu pekee linajitosheleza mtu kupata muujiza wake. Pasipo maji, pasipo mafuta, pasipo kitambaa. Haleluya. Biblia inasema Filipo akamhubiri Kristo na ishara na miujiza. Watu wakaamini, watu wakamgeukia Mungu, watu wakapona wenye shida mbalimbali. Neno la Mungu linasema mfano wa pili juu ya ishara na miujiza. Biblia inasema Mungu akamtuma Musa kwa Farao. Haleluya. Na Biblia inasema Musa alimuuliza Mungu, hawatanielewa. Biblia inasema Mungu akamwambia Musa kwamba utafanya ishara. Maana yake lilianza neno, likaleta ishara na miujiza. Haleluya. Watu wakamwamini. Biblia inasema Mungu akamfanya Musa kama Mungu kwa Farao. Haleluya. Ishara ilikuwa inatafuta nini? Ishara zilikuwa zinatafuta imani.